Sad je počeo pozdrav. Ovako, danas ćemo se baviti tenisom, radit ćemo forehand i backhand. Djevojke, molim vas, idite po rekete, dečki, naredite na mrežu. Na sredinu zaveži. Visina kuka, tu na sredinu. Tu, tako. Visina kuka, odlično. Može, ko će nam biti držač mreže? Ajde, Šimune, ti si prvi. Ostali uzmite rekete. Može, ostavi to. Ostavi. Uzmi reket. Imamo loptice. Ajmo, probamo. Ali moramo iznad mreže. A jel možeš ti? Ajde da vidim tebe. Ništa, ajmo probati onda odbojku. Postavite mrežu za odbojku. Tija, odi po odbojkašku loptu. Spremi mrežu za tenis. Ništa, vas dva stanite. Držite na mrežu. Može, ti si ovdje. Ali znamo da nam je visina skoro 2 metra. Ajmo, visoko drži. Šimune, ajde, ti si višlji. Ajmo tako. Ajmo, djevojke. Vršno odbijanje. Ajmo još. Tija, pa mali teren imamo, ne veliki, nemamo mrežu. A ništa, ajmo probat karike. Znači, ljuljanje na karikama, brzo spremite ovo. Visoko je to. Šimune, ajde, Milane, probat ćemo tebe dići. Šimune, daj mu lopovačke. A mislim da možemo. Ajde. Da možeš? Ne mogu. A? Ajde, ti donesi. Pomoćno. Ajde, daj. Ajde, Milane, probaj, stoji me. Ajde. Probaj sad. Jel ide? Ne ide. A da možda probamo? A, Isuse Kriste, pa šta sad? Pokidano je. Nasljednice, pa šta ćemo sad? A ništa, probajte malo nogometa do zvona. Ajde, može. Filipe, baci. Probaj jednu šutit na gol. Pa nasljednice, pukla je lopta. A nemoguće, daj da vidim. Tija, baci. Uopće ne odskače. Bože dragi, pa i ovo je pokidano. Joj, pa šta ćemo sad, nasljednice? Ništa, sjedite, sačekat ćemo zvono. I nama stvarno treba pomoć. Pa dobro, šta ćemo sad? RTL pomaže djeci. A možda će pomoći i nama.